atwa ta mitirho ya Kreste kutani a rhuma vadyondzisiwa van'wana va yena va ya vutisa Yesu va ku, xana hi wena loyi vekiwa ta kumbe xana ha langutele un'wana ke? Yesu a hlamula a ku ka vona, fambani mi ya rungulela Yohana leswi mi swi twaka ni leswi mi swi vonaka. Lavo fe mahlo va tlhela va vona, swilema swa famba, va nhlokonho va basisiwa, lavo fe tindleve va twa, vafi va pfuka, swisiwana swi byeriwa mahungu lamanene. Kutani ku katekile la nga tata a nga khunguvanyeki hikwalaho ka mina. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples and said unto him, And though he that should come, or do we look for another? Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the dead hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Mani mfundisi mashava hi khongeleleni xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Amen. Hallelujah. Moni ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi nge unga luzi ku tshemba. Ni tisa ka vana va mina haleno mi nga luzi ku tshemba. Na mhantsongo mi nga luzi ku tshemba. Na hlengeletano hinkwayo hi ku angarhela mi nga luzi ku tshemba. La hi nga hlaya kona hi twa hi ta John. John swi vula ku tintswalo ta Xikwembu kumbe loyi a katekisiweke hi Xikwembu i vitu John. John a ri n'wana Zakariya. Zakariya swi vula ku Xikwembu xa tsundzuka. Se ta ku tswaliwa ka yena Xikwembu xi yile. A no riwa sweswi. Okay. Xikwembu xi yile eka Zakariya hi ku rhumela tsumi Gabriel. Yi fika eka yena u ta kuma n'wana wa mfana loyi u nga ta n'wi thyaka i John. Naswona n'wana loyi ni ta n'wi chela moya wa Eliya endzeni ka yena. Vatswari va timbilu ta vatswari ti ta vuyelelana na timbilu ta vana hikwalaho ka yena John loyi. Naswona timbilu ta vana ti ta vuyelelana na timbilu ta vatswari hikwalaho ka yena John loyi. Lava va nge le kule na Xikwembu va ta vuya eka Xikwembu hikwalaho ka yena John loyi. Lava nga hambuka endleleni va ta vuya endleleni ya Xikwembu hikwalaho ka yena John loyi. A nge vi ximunhwani ku ta va ku ri munhu wa matimba. Tsumi leyi a yi vulavula na mukhalabye loyi a nga na 92 wa malembe a nge se kuma n'wana. Ku byeriwa mukhalabye wa 92 wa malembe ku u ta kuma n'wana. Kutani Zakariya a kaneta a ku swi ta endlekisa ku yini ni dyuharini na nsati
wa mina se u dyuharile. Tsumiku hi ku u kanetini mhaka leyi. Kusukisela namuntlha u ta va mpeveve n'wana a za a velekiwa hi ku u kaneta uprofeta. Mara mhaka leyi ni nga yi vula ya ku n'wana u ta beburiwa yi ya ku humeleleni. Mara wena kusukisela namuntlha a wu nga ha vulavuli n'wana a za a beburiwa. Yi ri kusukisela siku rero Zakariya a vhe a va mpeveve. Loko a huma tempeleni va kuma ku a nga ha swi koti ku vulavula, u vulavula hi sign language. Va vhe va swi vona ku u voni vision le a ri kona. Gabriele u n'wi byelini ku u ta va mpeveve, a wu nga vulavuli hi ku u kaneta uprofeta. Hakunene swi endlekile. Ni boostelinyana switsongo ku ni nga yi tshineti ngonon'weni mayiki leyi. Hakunene swi endlekile. Wa nge motima njhamu. Praise the Lord. Swi endleka kwala ku fambeni. Hakunene loko se swi endlekile n'wana a beburiwa ku nga John. Aya a kula n'wana loyi. Mani wa yena ku ri Elizabeth. Se Maria na Elizabeth a va ri maxaka. Loko va za va va maxaka swi vula ku na vana va vona va ta va maxaka. Se na Yesu na Johana Mukhuvuri a va ri maxaka. Hi yona mhaka na Maria a swi kota ku vhakela Elizabeth. Yi ri siku a nga vhakela Elizabeth loko va ha languseli vana hinkwavo. Yi ri siku a nga vhakela Elizabeth loko va xewetana vana va sungula ku raharaha va ri andeni. Va sungula ku xewetana. Va languseli kwalano. Mungo sweswi ni nga tshama kusuhi na n'wina wa raharaha n'wana laha ndeni na. Loko mi za mi twa a nga raharahi a ku na moya wa Xikwembu, a ku na connection. U fane a raharaha. Vanhu va fane va mi tiva ku mi Kreste hambi mi nga va byelanga. Va fane va swi tiva ku loyi wa khongela i nandza wa Xikwembu hambi mi nga va byelanga nchumu. Va twa hi connection ya n'wana ku nga Yesu loyi a nga le ndzeni ka n'wina. Jiri loko se Johana a beburiwile a ya a kula. Johana u huhile na Yesu Kreste. A ni maxaka mhana yena na mhani wa Yesu a ku ri maxaka. Swi nge heteki vana va nga tivani, va tivanile nge se za va beburiwa na Kreste. Se loko va ya va kula swi va hi ndlela yeleyo. Johana a va aka ntirho wa yena wa ku khuvula. Se a sungula ku khuvula enambyeni wa Jordani. A ku mina ni mi khuvula hi mati. Ni kombela ku hi nga lahlekelanga. A ku mina ni mi khuvula hi mati, kambe wata lowo tlula mina loyi a nga ta mi khuvula hi moya wa Xikwembu, a mi khuvula na hi ntilo. A ku khurhelani ndlela hi ku xinyipfana xa Xikwembu xa ta xi le ndleleni. A tlhe a va byela ku he loyi a taka u na matimba ngopfu ma ku tlula na ma mina. Khurhelani ndlela n'wina va tindlela to homboloka kumbe to gongonyoka. A ti lulamisiwe hi ku Mesiya u le ndleleni, Mesiya u le kuteni, n'wana wa Xikwembu. Nkarhi va nhlokomhaka hina yi Unga LUZI ku tshemba. Loko a ha vulavula a nantswo wa Jordani ku humelela
lo hlamala loko mi hanya mi nga khuvuriwangi na Yesu n'wana wa Xikwembu u khuvuriwile. Mi lo hlamala loko mi hanya mi nga khuvuriwangi. Loko a heta ku khuvula ku ta n'wana wo kwetsima hi xivumbeko xa tuva wu va a henhla ka yena. Loko va ha hlamala vanhu a ri na ntswalo wa Jordani ku huma voyisi hi le matilweni, matilo ma pfuleka, ku huma voyisi hi le matilweni hi ku loyi i n'wananga loyi ni n'wi rhandzaka, n'wi yingiseli. Kusuka kona loko a heta ku khuvuriwa Yesu a ya ku khongeleni mananga hi ndlela yoleyo. Mara mi lava ku fika ku hi mfundhisi mi kota ku ya pfala, ni lava ku hi fika laha ku ba nkarhi laha Johana Mukhuvuri a nga pfaleriwa ekhotsweni hi Heroda. Loko a pfaleriwa ekhotsweni hi Heroda, vadyondzisiwa va yena Johana va ya va ya n'wi pfuxela ekhotsweni. Loko va n'wi pfuxela va n'wi rungulela leti humelelaka le kaya, va ku heyi masingita lawa ma nga le kaya i makulukumba ngopfu. Yesu u le ku tirheni hi matimba lamakulukumba swinene, swa kahle swi le ku endlekeni. Vafi va pfuka, mabofu ma vona, swilema swa famba, vanhu va le ku kumeni ka rito, vanhu va kuma vutomi, ku pfuka na vafi. Xikwembu xi le ku tirheni. Mara khombo ra kona a ku ripoteriwa munhu loyi se a nga le khotsweni, loyi se a sungula ku luza ku tshemba. Tonani Johana loyi a ri wa matimba, loyi a nga dyondzisa ngopfu hi ta Yesu, hi ku se u le ndzeni ka khotso u ri eka vadyondzisiwa lava, fambani eka Yesu mi ya n'wi vutisa ku hi yena Mesiya ke kumbe hi rindzela un'wanike. Enge kereka ti u kereke yi vona xikarhi ka hina na. Twanani, play something soft, pfulelanyana tichayaninyana ni la ku heta Xikwembu xi pfuna xikatekisi. Thank you very much. Thank you. Hey, vonani hi ku se u le khotsweni u ri fambani mi ya vutisa Yesu ku hi yena Mesiya kumbe hi rindzela un'wanike. Hi yena Yesu na kumbe hi rindzela Yesu un'wanike. Se u sungula ku dawuta Yesu loyi a nga chumayela hi yena, u dawuta Yesu loyi a nga n'wi khuvula, u dawuta Yesu loyi a nga kula na yena. Xikwembu xi chela moya xi n'wi kombisa ku i n'wana wa Xikwembu. Mara namuntlha se u rhuma vanhu, hi wena Johana Mukhuvuri u rhumaka vanhu mhaka leyi na. U ri fambani mi ya n'wi vutisa ku hi yena Mesiya ke kumbe hi rindzela un'wanike. Why a vula leswi Johana a ri khotsweni? Va ka hina nkosi i khotso ro karhi, mara hi nga luzi ku tshemba. Mavabyi i khotso ro
n'wina mi nga tshemba ku marito lawa ma humesiwa hi Johana ku famba ni mi ya n'wi vutisa ku hi yena Mesiya, hi yena Yesu kumbe hi rindzela wun'wani ke? Loko va yisa mahungu eka Yesu va ku Johana u rita ya ku vutisa ku hi wena Mesiya kumbe hi rindzela wun'wani ke loyi a nga le ku teni? Hi wena Yesu na kumbe hi rindzela Yesu wun'wani na? Hey n'wana u veka n'wina ka ha ri na Yesu wun'wani, u fekan'we a xihambanweni, a lahliwa kan'we, a sirheni, a pfuka kan'we, a sirheni, a tlhandluka kan'we, a ya matilweni, u ta vuya kan'we, a ta teka kereke ya yena. Haleluya! A ka ha ri na Yesu wun'wani, hambi moya a Durban a mi nga ha n'wi kumi Yesu wun'wani, na ka a vambiwa hi Yesu u mi felini a xihambanweni. Va ku hitela ku vutisa ku hi wena Yesu ke kumbe hi rindzela wun'wana? Yesu u ri eka vadyondzisiwa lava, fambani mi ya byela Johana ku maphuphu ma vona, swilevo swa famba, vafi va pfuka, lava va vanhu va le ku holeni, swisiwana swi kuma vhangeli. Loko a hetelela Yesu a ku va katekile lava va nga khunguvanyekiki hikwalaho ka mina. Va katekile lava va nga khunguvanyekiki hikwalaho ka mina. Why mfundhisi Mashava? Ku na vanhu lavo tala loko ku humelela kosi va kwata va kwatela na xikwembu, va ku we xikwembu a wu ri kwihi loko swi humelela? Wena Jesu a wu ri kwihi loko swi humelela? La Yesu a ku va katekile lava va nga khunguvanyekiki hikwalaho ka mina, va katekile lava va nga ni kanakaniki na loko va ri ka swiyimo swo tika, va katekile lava va nga ni zodhiki loko va ri ka swiyimo swo tika, va katekile lava va nga luziki ku tshemba na loko va ri ku tikeriweni, va yima va ku Yesu i hosi, Yesu i hosi. A ku va katekile. Wena ni nga lavo kateka, wena ni nga lavo kateka lava yimaka hambi swi nga swi tika mi ku Yesu Kreste i hosi, lava yimaka hambi swi nga swi vava mi ku Yesu Kreste i hosi, lava yimaka ku nga ri hava lava yimaka na n'wina mara mi ku tilurima na mina, tilurima na mina, vatilu va yima na mina, vatilu va yima na mina, vatilu va famba na mina, vatilu va ni biyelela, vatilu va ni sirhelela, vatilu va ni kotisa, vatilu va ni nyika matimba, vatilu va ni kokela matimba lamantshwa, vatilu va ni tinyisa, vatilu va ni ya emahlweni, vatilu a va ni tshikanga hi vito la matimba la Yesu.
luzi kutshemba swin'wana swo tela ku hi luzisa ku tshemba swin'wana swo tela ku hi luzisa ku tshemba hi nga luzi ku tshemba va khoma Petro va khoma ku vamba a ku a ni kaneti ku mi lava ku ni dlaya hi ku vambiwa mara ni luzi ku tshemba ni vambe mara na xikombelo xin'we ntsena mi nga ni vambi ku fana na Yesu hi ku mina ni fele misava kutani va n'wi hundzuluxa Petro u fi a va nhloko yi languse hansi milenge yi languse henhla mara a ka ku Yesu Kreste hi hosi a ku a ni luzi ku tshemba Isaya a tsutsuma ya tumbela endzeni ka baku ra sinya baku heleli kwala va sungula ku saha sinya luwa va sahelela na Isaya wa xipetupetsu mara a nga luzi ku tshemba a fa khomelerile a nga luzi ku tshemba kereke yi nga luzi ku tshemba vatswari vo tala se va luze ku tshemba moni yima kwani a sipeni yima hayi makhathara va xikoteni rava vo xikhatherebise baba va va senderele xiko le vasati mantsongo mi nga luzi ku tshemba a swi na mhaka ku mi hlayelela swihi na swihi ni ri mi nga luzi ku tshemba mhani wa mina khomelelani yi ri ku katekile lava tiyiselaka ku ya fika emakumu hikuva ta kuma hari ku na hari ya ku tiyisela mi nga luzi ku tshemba Pastor Zita ta nomi ta hi khomelela mi nga luzi ku tshemba
loko kereke ya pfariwile xikwembu xi ku ni ta endla ti-revival na ti-conference amukosini. This is one of the revivals. Dyondzo leyi nyikiwaka ya hi pfuxa, ya hi tiyisa, ya hi tlakusa, ya hi kurisa. Loko ha ha ri mahlweni ka xikwembu enkarhini wa ku twa rito, hi nga cukumeti ku tshemba, hi nga lahli ku tshemba ka hina. Tisekeni timbirhi a hi khongeleni hinkwerhu ka hina. Let's pray, let's pray. A hi khongeleni un'wana na un'wana wa hina. Yes, Jehovah Papa, Jehovah God, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha, Jehovah Elohim, Jehovah Nissi, the Lord our Shepherd, the Lord our Healer, the Lord our Master. Papa, praise the Lord, Shaka. Help us, oh God. Randara Baba Shakaterebese. Riba Shandara Babu. Makaterebese. Makaterebese.